Već duže vreme sam htjela da vidim Kalemegdan ispod Kalemegdana, tako da jedva čekam. Evo došli smo danas da obiđemo Beograd sa neke druge strane, sa istorijske strane šta sve Beograd nama nudi. Ja do sada nisam imao prilike da se upoznam sa ovim što ćemo danas da obiđemo, to je Beograd ispod Beograda. Dolazimo Rimski bunar, vojne bunkere, veliki barutni magacin u Donjem gradu i na kraju idemo u Lagume u Karađorđevoj ulici. Underground do Beograda, zvanična tura sa 4 mjesta. Veoma je zanimljivo, nisam očekivao ovaj vid obilaska kad sam upisao školu dobro što tamo u prvoj godini. Ovo je drugačiji vid i iskustva i školovanja, mislim da ovo ne postoji niko u Srbiji. Meni se sviđa to što možemo da nešto naučimo i novo i stvarno je zanimljivo. Bilo mi je veoma interesantno i zanimljivo zato što ovim putovima prolazimo vrlo često, međutim ne znamo šta se krije ispod, tako da mi je bilo vrlo zanimljivo vidjeti nešto drugačije.